Eyo mami wikwishwa n'imbeho usa n'umwe ababikira babonye ikibeho. Hoya ibyo ntibikabeho. Pirato Stony Vocal haha Absent killer homie. Abasa nta muntu ufite riziranga wame bayimereza kandi mukomeze munacunge mane dore kope zibazasaze niki nakunze ko utisanisha nariha na Beyonce na Kardashian mbona ari wamfasha nkacika ijitani zingose nzakubera so nibise nimigufata rufunze nzarukura amapata nzakurinda jido nizinateka nguhe nido avec bouquet de frères toujours comme cadeau dore utoki rwambaye gusaso singaye kura amakosi simfusha by'abarara babonisha bakazura imigara sinarangara niwe nasigira amagara rurema kamamagara niwe wanyibagiza isigara nkacika no murigara mundi umamagara unyibutsa ko urugo rwiza ari nk'ijuru rito naho izirara zaka bwacye zikazima izari jahanama mbere yo gukupa ugahita unsoma. Cyubahiro ni cyawe Nyagasani. Niki ntakugaya koko ndarya ndanywa ndajugunya Mana ndahagarara nkumva ndashinganye natambura intambwe Jésus. Jésus ndazumva ariko mufashe imfubyi n'abapfaka. Data niki utadukoreye nzabarisha imihari mbanyweshe ngufu baturi utubari humura ndahari nta yundi kangu nzigera ncupa turi kumwe mpaka dutera igikumwe bizadufata umunota umwe kubikuvanamo ikariso igitanda kireka amaraso fa kubura isugi Pirato ngwino nkwigisha umujyi Baba wa mbinguni, niangalie chakula mbele yangu. Data, nicho utankoreye ndabona ibiri imbere. Kandi cyuvuze umwana w'umuntu ntacyo yahindura. Data, imbaraga ndazumva. Shakara. Baba, ndabibonye ibyo ubwiye byose randiro duhe umunsi naza umunyize kandi ukomeze kugendana nanjye mu nzira zose ncamo undinde umwanzi Satani n'ibigusha bye byose ko bisabye byizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Baba wa mbinguni, rambura ukuboko kwawe bose babibone. Tunashukuru tunafanya vizuri ndarukorese nabuzigera kundutira mu bakiriho n'abadakiriho urabaruta nyumagaruka Adamu na Eva ntibaduhiga nyumagaruka Romeo and Juliet cyangwa Shaggy na Rose. The one for me, the one for me, yeah. Mungu, nasikiliza kitu tu. Nisashimwe inshuti y'umusaraba. Kumbo nawe wicaye wumiwe se. Ngufitiye ubutumwa bwiza. Najua? Buturuka ku Mana. Cyari kindenze reka nanjye banze nshaka bogi. Katwa twakoze. Bamwe
kuva Zindiro kufika hapa sijui madam, ulichara wewe abakiriya bakaza, ibi ni ibyuya kabisa. Sasa rero Imana yakunumyeho akemirikira humura neza. What? Hakuri maonyesha numve. Tuba twavuze nzigenda nahere navuze mama. Ariko ibihembo byacu ntago ari byo kuri isi. Mbinguni. Acha nikule tu. Mungu ni mwema kabisa. Nimekasirika sana. Usijue Kiswahili. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ntabwo dutungwa n'umwuka gusa, ko n'iby'umubiri turabikenera. Rero nibigutangaze ko ndi kurya gutya, nanjye ndi umuntu erega. Nyuma yo kwitwa pastor, natwe dukenera kurya, sibyo? We turavugana nyuma. Ubutumwa nkuzaniye Matirimiya iturize. Kitoki nico mu Rwanda. Nipoyo. Tukumva ihumura nka fiya kabisa. ugize ngo iki Ko mama. Nikuru rakoze pe. Naho ubundi nzara yarinyishe. Uru rukweto n'ururebe gutya. Rwaragenze. Amafaranga 18 naruguze. Sasa rero uri tayari kwakira icyo Imana yakunumyeho? Cyase nigendere. Oya. Uri tayari kwakira 5 kwa 5? Ngiye kukugezaho icyo Imana yakunumyeho. Kandi nizeye ko Imana tuvugana na gari bayari. Uranyumva? Niya Mana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Hagari bayari. Sinshobora kugenda nagusabira umugisha. Kandi ntabwo nshobora kugenda nakubwira Imana yambwiye. Ngiye kukubwira. Oh! Baba asifiwe. Gerana. Oh! Ndumva ijwi irambwiye nubwo utaragenda mu ndege, ariko ndakubona ujya kurangurira Dubai shimwe. Nizera Imana gusa ibintu byose nzabikora. Ndakubona muri Miki ucuruza ibintu bikomeye cyane. Baba umugiriye neza, amarira warize. Oh, Imana yarakubonye. Bavaga Kimironko ukagera mu mujyi n'amaguru. Mana uko na nguvu apaniye kunywa. Manura ndamisha umugisha. Abadayimoni bose inyatsi yo kudatera imbere. Ndabona uzi umudayimoni wari wowe. Ndi ijambo Satani kuri wowe. Baba Mungu ni mwema. Ni misi irakomeye. Abantu kubona icyo kurya ni ikibazo, ariko Imana igwaye ibyo kurya. Ranyu kandi icyo usaba ni ukwizera Imana. Utayizeye ibyo birakureba. Sama amina. Vuga utamina di. Amen. Yamini namona agira kumana. Vuga hejuru. Amen. It's just one night, babe. I don't want to stay. Itakanya doesn't check it in down. Niyo kabaka bipe, bipe. Niyo kabaka bipe, chaka bipe. Niyo kabaka bipe, bipe. Niyo kabaka bipe, chaka bipe. Samani nuko mbona agasima kakonje nta n'ibyana binyuraho uyu munsi ni sawa. Tuzamani nimugoroba ntiharagera biraba biteje mu byihorere. Irasi ryashano ngo ni cy'abakobwa se. Akamana iriya niga yaranyobe. Iteye nk'abagore fresh. Nureba ibintu yashyize ku mutwe twajya ngo ni guca Imana.
have bro wikwerura kiriya kiniga kivugira hejuru kitakumva. naconde mani. Hello guys, imeze gute? Asiko mutansuhuza. Uryo muri kwigira wagira ngo kano gasema mwana kananje. abanyigatisha Cyogoze guys, mbafitiye inkuru nziza. Ehe. gutangira na bwa bushiti bwawe me fusha abantu. Mind your business. G-A-S-K. ugize ngo Rata guys, yepte ahantu hose kuri YouTube, kuri Instagram ni ngiri gutrendinga man. Kubera ka video kanjye na postinze kamwe gusa ariko ahantu hose namamaye. Ehe. Yana have se bro ngaho se shadukoma kayenki twirebe. mani ngiye ntago natamega zanjye ku bushiti bw'iyiniga me. Nuziko namwita bro man. Gifite na buri wallahi. Ehe, aho wabaye washyire Claude akorogosha reka kurya. Gitari surprise kimana reka nguhunyireho oh baba Ase kumabyura amapya nkanda hano we. Rwandiko rwiza Pawulo yandikiye abaroma. Umva icyo nacyo. No se turi Roma cyangwa turi Kigali tubwira urwandiko Pawulo yandikiye abanyakigali cyangwa tuva imbere Roma. Ko gisa nayo. Shuti y'umusaraba kuri kumbwira nabi turapfiki. Ko ndi umugenzi witambukiraga. Ngenda mvuga ijambo ry'Imana. Iri jambo ni ijambo wumva. Uri kubyumva? Ukabyibuha wumva. Yohana. Haleluya. Matayo. Gusokoreza please, I need some praise akayaga. Akayaga ariko ubundi kitwagikubise. What? Twagikubise uri umusazi cishwa ngaho ugenda tuve hejuru. Abona banatasaze ya. Ceceka babwira ijambo ry'Imana mwabemeramo. Uvuze? Ceceka abana b'Imana. Uradute? Ariko kigabo muri umva. Umugome. Imana Imana. Mbivuga ubwo ni rw'Imana.